Korogosho muciĩ munene wa Nairobi kumwe gwa kuria ruthiomi rwa Sheng rwerikanaga nĩ kurumaga nĩ ũndũ wa rika inini rĩa Nairobi no wĩtĩkie kana ũrege ũtarĩ wa gũkũ no ũcukwo wĩroreire nĩ rũthiomi rũrĩa maragia Sheng, rũthiomi rũrĩa aciari marauga no nginya manyite nĩguo mahote kwaria na ciana ciao. Tondũ kĩndũ kĩa mbere ndakorire mũthuri wakwa ndoĩ Gĩkũyũ arereirwo gũkũ ngĩkora nao mena Sheng ĩrĩa maragia ingawaje Sheng ĩyo nayo nĩ irathiĩ ĩkĩgarũrũkaga ĩrĩa mũthee wakwa maragia hĩndĩ ĩyo ti radio nĩ ciana iria tũciarĩirwo. Nazalia watoi wangu huku wanazaa watoi wao huku. Sasa in short mimi ni shosho wa coach, the shosho wa coach. Na ciakwa ũrakora mwana rokaga kũria mami rada ikabidi nawe muri sasa rada nayo ndio gani ndio ugebundithio kamenya rada radua. Hapa alimfanyia job muongeleshwa zingine nauliza mtu ati umesema niuzie sport mbese na shindo saa hizo ni nini, nikiwauliza wananiambia sasa pia mimi kesho ndakwambia hivyo juu ndio lugha rahisi inatumika. Niko igwo ngea madhara odi umejisunda leo inabidi unajua sasa ukamenya kwijisuda ni wagite muno matirakuona ruginya Gĩkũyũ kuri ithuĩ nĩ gĩtuĩkaga Kristo nĩ ũndũ wa ciana tũikaranagia nacio. No ona kuhana ũguo arĩa marereirwo gũkũ kuma ũnyinyi-inĩ wao tiaingĩ moĩ thiomi cia ũndũire o tiga Sheng. Na ta haha turacemania na Wanjikũ Mwangi wakuru wa miaka 50. Tuli na nibamba sana kwanza leo nisikia birthday ya mine nimefikisha finje na ni sagodi. Ona thengia wa miaka yake utamuonete akiaria waya gwiciria nĩ rika rĩa Gen Z. Na ni shosho wa jukuu wanne na watu wawili. My first born ni Mdema ito Morin niko na miaka 34. My second born ni Malcolm ndio anaenda miaka 31. Na wajukuu wanne. Sasa shosho ushago siko baya. Sasa ushago ni mtulivu kwa sababu ya vako ya kiocha. Unajua sasa vako ni ile lazima amke achekika ng'ombe kake tu nini tu burungo kashaki. Sasa unaona ocha kuja na hii atalemeo na mimi pia nikienda ocha ndachapa kule kwa sababu ndalemeo ni vako hiyo. Kwa nini uchape ukienda ushago? Kamoshi vako ya kiocha ile njeve pia kuna upole. Sasa huku tumezoea madinga hata kaka kuna ngoma utasikia ngoma ya jirani. Oho hoka nĩ ngeithi ona mari hamwe ta atumia megeithi ciao na iria mamenyerire kugeithanagia. Mukoroza mimi namwambia ngauza juu ameniuliza sindamjibu tu hivyo juu sasa mukoroza nianze kumwambia ni kwega msu mukoroza oza inategemea kana wamadhi wa Sheng. Unajua sasa pia kuna wamadhi wengine bado ni watulivu. Sasa inabaki naongea Kiswahili ama Kisapiri ya juju ya toplea tuitanga Kisapiri ya toplea ile horo akurimwega sasa zile ushikanisho na busho ile sijashikanisha kwa sababu na Kisapiri sishikanisha yangu na siku ubaya. Leo nila muri inu kale ni kwale kulia na fulani juu nilichali sema alikuwa anasema nini umweleze sasa umweleze na Kiswahili. No na kuhana ũguo maugite ni ũndũ wa ruciaro rwa rũcio ni makoretwo makigeria kwĩruta Gĩkũyũ mathiĩ gĩcagi itemi-inĩ rĩa gũthomithia njiarwa cia rũcio. Nywele meno magego ulimi na mgongo. Hiyo inanishinda. Geriganero goshoka adirikanire moyo Jesu moyo hidara kinyaga inagatoma maodo mode magerere dawotire kidumu kana odoka muhiria okakorathime haleluya amen sudu Gerifotra Inoro TV jitagwo Jenga wa Wabui.